I pozdrav ljudi, dobrodošli u novi tutorial. Danas ćemo da snimamo kako skinuti i instalirati Minecraft, to jest krekovani Minecraft za džabe. Da možete da igrate na nekim krekovanim serverima ili da napravite neki svoj server preko nekog sajta koji će vam pokazati u nekom od sljedećih videa. Tako da možemo da počnemo. Treba vam prvo neki browser u koji ćete da uđete i da ukucate ovaj link. Ovaj link će da vam bude zakačen u deskripciji videa, samo uđete tu, kliknete download T-Launcher, ne znam šta im znači ovo T, ali uglavnom krekovanje i džabe, a ovdje možete da vidite kako izgleda. Uglavnom kliknete ovdje i pošto ja već imam, ja neću da klikćem, uglavnom samo kliknete na Windows ovdje ili ako imate Mac ili Linux, kliknete na tu gdje vam treba. Sad će, kad vam se skine, vi to prebacite na desktop i dobit ćete ovakvu ikonicu. T-Launcher, ne znam da li će da vam bude ova verzija, pošto često je updateaju, tako da možda vam bude i neka novija verzija, svemu uđete tu. I sad ovdje je meni iskočilo ovo, pošto već imam skinut T-Launcher, to jest Minecraft, evo ga ovdje, uglavnom vama neće da iskoči, vama će odmah ovo da izađe. I kliknete da hoćete, to jest taj accept, da prihvatate sve, kliknete continue i samo da ovdje vam je odabralo samo gdje će da vam skine i kliknete continue i bukvalno to je to, završeno je, to će da se instalira za nekoliko minuta, uglavnom brzo je. Ja izađem iz ovoga, onda ovakva ikonica će da vam se pokaže na desktopu. Sad uđite tu, malo će ovo da se update-uje ili šta već radi, traže neki update. Ovdje ćete imati da napravite svoj account, ako već nemate, to jest možete i preko sajta to da uradite. Ja već imam account na sajtu registrovan, to isto također džabe, da se registruje, također možete i skin da stavite, to vam pokažem u nekom drugom videu, tako da to je bilo to. Kada odaberete ovdje verziju, imate i Optifine instaliran odmah, što je super. Samo kliknete na Optifine na koju hoćete verziju, evo ova najnovija, i kliknete Enter the game, ono će da vam skine tu verziju i to je to, bukvalno ste ušli u Minecraft i sve će normalno da vam radi. Tako da to je bilo to za ovaj video, vidimo se u nekom sljedećem, u nekom tutorialu ili šta god, pozdrav!